Hoki mai anō ki te Karere, kua tai ki te wā, e rongo ai tātou I ngā kōrero whānui o Te Tairāwhiti. I te ahua nei, ka re rawa te tiro o Taioro e whai wā ki te whakatā e kare mā ko hopu kina e rātou ngā kaupapa huhua katoa o te rohe o tira ko e rā kaupapa nui e tino whai pānga ana ki ngā iwi o Te Tairāwhiti. Nō reira, mo e rā kōrero katoa, mo e rā kaupapa katoa, ka whakawhiti atu ki tūranganui a kiwa, ana ki te tangata tino puku mahi rawa atu o te ao Māori whānui katoa, ara kia Mātai Smith, Mātai, kai a koe e hoa. Tēnā koe te mana hau, me whakatā koe e hoa mō tētahi wāpoto, haere ki te tiki kaputi māu. E au e kawe ana I ngā kaupapa huhua o te takiwā nei. Tuatahi ake ko tētahi kaupapa nui whakahirehira ki taku whānau ake o te Waerenga-a-Hika. Arā ko te hokinga mai o te pau kei muri iau ko hine Matioro. Kua roa nei e noho manene ana ki tā wāhi. I nāia nei, ko hoki mai ia ki tōna ukai pō. Ka pū mau tana noho ki Waenganui I ona uri. He rā kua roa e tāre ana e ngā uri o te Waerenga-a-Hika. Kua hui ngā pou e rua o hine Matioro ki te wāhi kotahi. Ko rāua te iho matua o te whakāturanga, hine Matioro he ihu tō mai no te pō. Kātahi te rangi a tāhua ko tēnei. Te whakatutukitanga o ngā tumanako I roto I ngā tau. Kia hoki mai ko ngā taonga I rua nei. No te tau 2008, I tai atu ai tētahi rōpū o Toi Hauiti ki Tūbingen, ki te tūtaki anō ki tō rātou tīpuna. Nā ko nā I timata I tētahi hononga whakahirehira ki te hunga, nā rātou a hine Matioro I manaaki I tiaki. He hononga e rena ai te tau kaia whanaungatanga. Ngā tamariki, ngā rangatahi, ngā ākonga I haere atu ki tā wāhi, ki Tūbingen, ki Tiamani, ko rātou te hunga matatau ana kia rātou, wa rātou whakapapa, I heke mai rātou, I awai, noho atu o rātou tipuna ki whea. Pakari ana rātou kia rātou anō. No te 29 iwa o Poutu te rangi I tēnei tau tonu nei, I whakamana o kawatia te whakawhitinga o te kaitiakitanga o te pou ki te Waerenga-a-Hika. O Michelle hine kura kū te kai whakahaere o te whakāturanga nei. Wiri te ngākau, but yeah, I felt it went really great. Yeah, it was well received by the whānau, and that's all that matters to me. Because I was working with a great team, a great bunch of professionals, it went really well considering the time constraints. Hine Matioro, he are ki Tapairu, he wahine rangatira, he wahine manaaki. E aiki ona uri I whānui tōna mana, tōna aroha, me ana mahi manaaki ki ngā hapū me ngā iwi o te Tairāwhiti. Anei te whakatinanatanga mai o ngā tipuna, mea wā rātou mahi I te wai a rātou e toitui I te mata o te whenua. Tainua mai ki tēnei rā, kei te ki mai wei nei tipuna ki a tātou, a ngā whakamua. A ngā whakamua I runga I raro I te kaupapa o te kotahitanga. Hioi, e hara tēnei I te mutunga o te haerenga. E ai ki ngā kaitiaki o te kaupapa nei, he nui tonu ngā tāonga kei tā wāhi. Nā kua taipea te wā, kia whai anō wērā tāonga I te ara, kua whāia e hine Matioro. Ko tai mai te wā. Ko tai mai te wā kei te tataringa I ngā whare pupuri taonga ki ngā tono ngai Māori mā. Mohana nei, te piringa, te honanga nei o tātou taonga ki o tātou iwi. Nā rongi I tērā, ka pā mai te ngākau me te hirikapo, me tika, me tautoko e nei tono. E hara hine Matioro I te whakāturanga noiho. He hua anō, kei tua atu I enei pakitara. Ai, he mana nui tō ngā tāonga nei. Engari, ko tēnei mea te whanaungatanga, he mana nui kai roto I tēnā. E whakakotahi mai I a tātou, e tōtō mai I a tātou I runga I te kaupapa o te kotahitanga, nā roto mai I ngā taonga tuku iho, a kui mā koroma, anei tātou I tēnei ata, e huitahi nei I runga I te kaupapa o hine Matioro, hei hu tō mai no te pō.
Te atahua hoki o tērā kaupapa. Kāti, ko tētahi atu kaupapa I whai wāhi au ki te hopu, rā ko te whakarewatanga o te paki pūmeka New Zealand Wars Waerenga-a-Hika, ki te ahurei kiriata o Dock Edge I Tāmaki Makaurau. I haere hoki wetahi o aku uri o konei o Tūranganui-a-Kiwa ki te mātakitaki I tēnei paki pūmeka. E kōrero ana mo tētahi wāhanga nui o tō mātou ake hitori me tō mātou whakapapa. Anei te pūrongo. Mai I Tūranganui-a-Kiwa, ki Tāmaki here ngā waka. Kua ū mai ngā uri tonu o te hunga I mate I te pakanga ki Waerenga-a-Hika. I tai mai ki te mātakitaki I ngā kōrero mo o rātou tipuna, e whakaorangia ana ki te mata nui. The people of Waerenga-a-Hika didn't ask for war, but were ultimately powerless to stop it. We lost land, we lost people, and we also lost ourselves. I te rere o te paki pūmeka ki te mata nui, ka koro pupu ake o rātou kare ā-roto. He rite tonu ki te ro naki-naki. He mamai, he pōuri, he riri. They scooped up the whenua. They smeared it on their face. He roimata. Because they knew they weren't going to come back. Kei te tangi ā-roto, tino mamai ngā kōrero hoi anō kua hariko kua puta I nainei, kei reira mo te ao kite, āmua ake te ana mata. Ko te pō kere mā te ngā ruta, te tipuna o Max mā te ngā. Ka puta tōna ingoa ki te mata, ka hoki ngā whakaaro ki te pakanga, I ora ai tōna kāwai whakapapa. O taku tipuna a te pō kere ana kora tana ingoa tūturu a mā te ngā ruta. Mēnā kaore I wehe tana tamaiti I te pakangara ki Waerenga-a-Hika, ka kore e kite a mātou I konei ngā uri whakaheke I tēnei rā. It's taken us 160 years to get to this point. We're very clear on the vision of ensuring the total restoration of our people and our lands. I'm Mihi Ngārangi Forbes. Join me for the stories of Waerenga-a-Hika. Nā mihi ngārangi Forbes, Annabelle Lee Mather me te tira o RNZ, te hitori I tuitui ki te mata, mā ngā mahi whakaari, ngā whakāhua, me ngā reo o ngā uri tonu. Ko te tikanga o enei paki pūmeka, mā te iwi, te whakatau, ko wai, mā wai e kawe wēnei kōrero nō reira, kua ki te tātou I te kaunga o ngā kōrero I Horaina e Nikki mā, e Ruth mā, e Willie, e Nick, he tohu anō tō koutou, tino whairawa. E mokuri anō karere a mihi ki te hunga nā rātou tēnei paki pūmeka, tēnei tāonga I whakarite, o tira te hunga I whakarākei, I ngā wahanga I hopu, ngā kai ui. Korongo a ihi, a wana, a pauri, a riri, e rā tūāhua tana kato, a hoi anō, I rongo au nā kupu o taku tuahine a Ruth, tēnā pēr ko tai te wā me anga whakamua tātou. I tika tēnā. Ka tai te kaupapa rangatira, ko tēnā. Hioi, hei whakakapi ake, a noho tonu ki ngā uri o te aitanga māhaki, no nanahi tonu au I tai atu ki te Karaka, ki te whakarewatanga o te tehi kaupapa, e aronui ana ki te manawaroa o te hapori, whaimuri I ngā pānga kino o te Arthur Gabriel. He kaupapa pūngao rā tēnei, hei whakapūmau I te hiko mo ngā ratonga matua me ngā kāinga o te hapori I ngā wā o te oho tata. Anei te pūrongo. Neke atu I te toru tau ki muri, I te taenga mai o Huripari Gabriel, ka tino pākinotia te hapori o Te Karaka. Ka waipuketia te taone, ka motu te hiko me ngā whakawhitinga kōrero. A tata ki te rimarau tāngata, I rūmene atu ki runga puke, mo te 24 haora, neke atu. Ka hoki ngā mahara ki taua atara I te waipuke te tauri nei, te kore heko I taua wā, te kore hononga ki te Wi-Fi, e rā momo āhuatanga, e rā āhuatanga me ngā taumahatanga o te hapori I taua wā I tino pākinotia. Engari, mai I te pauri o taua wā, kua ara ake he puna hiko hou. Kua rewa, a whiti ki te ora, he pāmu papa kōmaru. Ko tamanui te rā tōna puna,
ko te manawaroa o Te Karaka, tōna aronga. Ko whiti ki te ora, te kaupapa, mai i te pauri, ko puta mai, ko whiti mai ki te ora. E toru ngā wāhanga o te kaupapa nei. Tuatahi ka whāngai hiko ki te kura ārohe o Te Karaka. Ka whai mai ko ngā ratonga matua o te hapori. Hei whakamutunga ake ko ngā kaumātua me ngā whānau hauā. Ko te whāinga, kia taea i te tautoko i ngā kāinga e rua rau me ngā ratonga tino hirahira o Te Karaka. There will be a ring main dug around the field here, and it will be fed out to the school, the fire station, the petrol station, and there's kaumātua housing is around here as well. E hara tēnei te mea i hanga noiho mō ngā rā paki. Kua hiki ngā papahiko me ngā taputapu o te kaupapa kia kotahi 1.5 mita i runga ake i te whenua. Kia noho ki runga ake i te pai waipuke. Ki te motu anō te pūnaha hiko matua, ka noho tonu he puna hiko ki roto tonu i te hapori. I think it will make a massive difference because I was here during after Cyclone Gabriel. We did the solar on the relief housing around this area, and I just saw how much the flooding impacted everyone. It will not only reduce costs for people's power around here, but it will also give everyone resilience during a big flooding. Ko te pāmu hiko nei tētahi o ngā kaupapa whakamātau e rima, kua whai tautoko i raro i te kaupapa Māori Climate Platform. He kaupapa e arahina ana e te Māori, hei urupare ki ngā pānga o te hurihanga āhuarangi. Engari e ai ki ngā kai tautoko, ko Te Karaka tonu te hapori nāna i kōkiri. Nāna hoki i whakatau, ia hanga mea e tino hia te ana. But really the work's been done by them. They have pushed really hard. They've decided what they needed. They know how to get things done. And I think a lot of communities around New Zealand would do really well to come and have a look, come and see what's been achieved here. Ko tēnei tētahi o ngā tauira, ka me ki pēnei, ka horapa i Te Tairāwhiti. Ko te tūmana ko ia ka tū tēnei hei tauira, mo tēnā hāpori, mo tēnā hāpori, mai pōtiki rua, haere ake ki rangiwaho, whakawhiti atu ki tua whenua ki Matawai. I nāia nei, ko tamanui te rā e whiti ana, hei puna hiko, hei puna manawarua, o te rā, hei ara whiti ki te ora. A ka tira e te iwi koira katoa ngā kaupapa atu i te Tairāwhiti nei, te manahau, me pēnei taku kōrero aku ne pēr he Tairāwhiti taraifeke tā tērā. Engari ko te painga pēr ko whai wā poto koe ki te whakatā. Engari tā koe whakapai nei, ko riro mau hei whiu ki ngā pānui hoko. Kei te tika tāku? Mo tako he mātai te whakatāhau, nā te mea nau te nuinga o te hōtaki kaua. Engari mihi ana e Tairāwhiti, tarai wheke tea, whakai katoa ana ki tēnā kōrero. Mātai e mihi ana ki o koutu katoa o Taioro anei e takahi haere nei te nukuro o te whenua ki te kohi ake i te kahurangitanga me te kāmehamehatanga o ngā kōrero o te wā.